Hello, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Mama Hesta. Oke teman-teman, kali ini saya mau membuat soto kikil daging kambing ya. Dan ini beberapa di antara bahan-bahannya, yang terutama adalah kikil. Kikil, daging kambing sama tulangnya ini semuanya hanya 450 gram ya, atau sekitar setengah kilo saja. Dan untuk tambahan bumbu yang lain atau bahan yang lain, nanti saya memakai bihun juga ya, soun ya teman-teman ya. Tapi soun ini yang paling kecil, hanya beberapa gram saja untuk sebagai pelengkap. Pakai kemiri sebanyak 5 butir kemiri dan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan ada juga saya memakai lada bubuk ya teman-teman, sebanyak setengah sendok teh. Tomat 2 buah. Dan ini ada kunyit 1 ruas jari, jahe 1 ruas jari, bawang putih 3 siung, bawang merah 4 siung, beberapa lembar atau 4 lembar daun jeruk, 3 siung daun salam. Ini ada bawang putih yang sudah digoreng ya teman-teman untuk taburan nanti. Dan ini ada juga daun bawang. Oke, untuk keseruan selanjutnya kita ikutin ya. Tonton sampai habis. Check it out. For your information, teman-teman, ini bumbunya nanti kita haluskan dengan blender. Oke? Nah, kita yang kedua ini mau menumis bumbunya dulu ya teman-teman. Kita tumis dulu di tempat yang terpisah. Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from this. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I feel at home. Take me back to. Jadi nanti kita memakai 2 santan ini ya. Tambahkan daun jeruk dan batang serai 2 batang. Tambahkan 2 liter air ya teman-teman. Ini 2 liter air ini gunanya untuk merebus juga ya. Jadi itu direbus dulu, tapi tidak terlalu lama karena daging dari daging kambing ini kambing muda ya teman-teman. Kita tunggu mendidih dulu. Setelah itu kita masukkan daging sama kikilnya. Nah, ini sudah mendidih ya. Jadi yang kita masukkan daging kambingnya dulu. Kalau kikil agak-agak nanti ya teman-teman ya. Soalnya kikil itu gampang empuk. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt Kita masukkan daun salam dulu. way back
let's go. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again. Tunggu sebentar lagi ya teman-teman ya. Tunggu agak empuk dulu. Sekarang kita masukkan either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away. Nah, setelah itu kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah kita tumis tadi ya. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Dan ini kita masukkan bumbu yang tadi ya, ada tambahan kaldu bubuk sebanyak 1 sendok teh dan lada bubuk setengah sendok teh, dan ini juga ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Jadi garam belum kita masukkan dulu ini. Nah, untuk garamnya setengah sendok makan ya. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on. I can't keep track of them all. Jadi untuk santannya kita kasih air ya. Ini 2 bungkus ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kita aduk. Nanti kalau sudah tercampur dengan merata, baru kita masukkan ke dalam kuah sotonya. Oke, kita masukkan. Ini mencegah agar tidak pecah ya teman-teman ya. Biasanya bisa dicampur dengan susu ya teman-teman ya. Cuma karena tidak ada susu full cream, jadi pakai santan aja dibanyakin. Nah, sekarang kita plating ya teman-teman ya. Oke, jadi kita masukkan minyak dulu. A greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again. I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense. Don't know the consequence. The volatility of like my only confidence. Is this an argument or just a sotonya? Either way, I don't wanna. Jadi teman-teman terserah ya teman-teman kalau mau pakai sohun, karena ini selera masing-masing ya. Karena saya suka dengan mie sohun, maka saya kasih secukupnya. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world
si tomat. Track of them all, from people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, Kemudian taburi dengan ini bawang putih goreng ya teman-teman, bukan bawang goreng ya. You'll find that out in some time, but when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument? Bisa juga ditambahkan dengan tempe goreng, sesuai selera teman-teman semuanya. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Seperti ini, simple, gampang sekali ya, dan rasanya segar dan nikmat. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah lihat video saya dari awal sampai akhir, dan yang sudah like, komen, dan subscribe, serta menyalakan notifnya, biar kalian tahu video-video aku terbaru lainnya. See you next time, bye-bye. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad.